Francusku, iskreno navio sam za Francusku. Ne pamti se ova utakmica, jarane moj. Utakmica se, znači evo za ne znam koliko unazad godina ova utakmica je, ovo je, brate, najveće svjetsko dešavanje ikad što je bilo, brate moj. Najjača utakmica ikad. Allaha mi drago. Jel tako? Tako je. Mama? Yes. Joj, Allahu dragi. Ja sam iskreno za Francusku navio. Kaka na Mbappe mašina, brate, kakav je Mbappe mašina, buraz moj dobri. Da vidim. Argentina 51%, Francuska 49%. Pa dobro. Ali hajde da realno raspravimo jednu stvar. Ali sad iskreno pričajte sa mnom. Lajkajte stream prije svega. Kakav je ono penal, ba? Kakav je ono penal, brate, na Di Mariji, ba? Frajer nogu od nogu namjerno potuko i penal, ba, brate. Pa nemojte me babat, ba. Ono nije penala, vidjelo je ran. Kako je čisto suzama, nije ga dotako, bolan. Malo ga samo ovako trt. A nemojte me zezat, jarane, ba.